We, the peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war, que 2 veces durante nuestra vida ha infligido a la humanidad sufrimientos indecibles, لإعادة التأكيد على الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية، بكرامة وقيمة الإنسان، بالحقوق المتساوية للرجال والنساء وللأمم كبيرها وصغيرها. 创造适当环境，彼可维持正义，尊重由条约与国际法其他渊源而起之义务，久而浮现。 à favoriser le progrès social et instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande. И в этих целях проявлять терпимость и жить вместе, в мире друг с другом, как добрые соседи. لتوحيد قوتنا للحفاظ على السلم والأمن الدوليين. À accepter des principes et instituer des méthodes garantissant qu'il ne sera pas fait usage de la force des armes, sauf dans l'intérêt commun. 运用国际机构，以促成全球人民经济及社会之进展。 Решили объединить наши усилия для достижения этих целей. Accordingly, our respective governments, through representatives assembled in the city of San Francisco, que han exhibido sus plenos poderes encontrados en buena y debida forma, وافقت على الميثاق الحالي للأمم المتحدة. and do hereby establish an international organization to be known as the United Nations. Long live the United Nations.